Yile ngizaba ngicocela namuhla yangilimata. Yeah, mngani ayisimnanzi. Yabona sibafati asihambi kahle guys. Kuna this thing. Kuna bomake labathi nabangafuni bantwana bahambe bayolahla abantwana. Uyenda njani into lenjani? Kune video lezi ngibonile. Umntwana bamfaka ebhaketini. Nana lomncane. This thing is from KZN. And lesikhathi samanje guys uyathi ku easy njalo. Uthola umntwana esibhedlela uyamshiya na ungamfuni manesa open uyakhuluma nabo. Mina umntwana angimthingi. Net funa wathi ukuthi awumthingi nje ukuthi ngeke uphindze ukuya umlanzi. Ngoba lokunye cha nathi sinato siyahlupha. Sithi bantwana asibafuni. But uma lo munye sekam adoptile so umbona sekakhulile so uthi mntwana nami ngaliphi because wena ushiye esibhedlela or wena whatever lo yendile. Bantwana singababulali guys labanye bafaka abantwana emaplastikini bayobalahla le ku dumping site. Lo munye uthatha umntwana hamba yombeka ku dumping site netikhwama takhe. Why ungamthathi yomnikeza ama social worker? Kahle kahle sibafati letinto lesitenda lamalanga you dash achisa shem. Hayi yashaya le story le yangilimata. Kakhulu mina. Yakhalisa notogcina ngiyangikhalisa Oh shem. Yeah, I think uvale le video. Mara kabi shem. Mara ku wrong vele guys. Kukabi shem. Bantwana umntwana akana sono ene umntwana akati lutho. Asesithi fundzise nje simantombazana ukuthi uma ngabe upreg whatever problem lona yena baby daddy hamba esibhedlela or hamba kuma social worker batshele ukuthi lo mntwana ngimthwele la angimthingi so nginamthwala until ngizongiyombeka phansi 9 months then ukhona la katamdzinga Naqinisile shem. Kukhipha mphefemulo akusimnanzi because wena uyaphila bakho badala bazange bacabanga itoilet azange bacabanga idustbin abazange bacabanga iplastic but lesikwenda lamalanga sinawo onke amachinga okubulala. Hey guys, Sunday siyahamba siyoma le pulpit into le pretender yona. You shem angifuni ngingasho uyabona. Mara qinisile shem uyakukhulumela khuluma. Serious uyabona nabathi my friends uve umuntu athi yathi ngikhumbula la ma friends ami la wetinyoka. Uqinisile vele akhona la ma snake friends. Lokho ukuthi ngalendlela amhle ngayo vele uyabona nje ukuthi le snake isine vibe. Unamlomo mnandi but into le kayendako akusi right. Ayihambi kahle guys. Special sine lesithi sisondweni mama Sunday. Lo lesekufihlile ngale. Hayi. Cha. Ukhulumile president. Asikahle. Yabona asiyekele. Yabona president akhaya ukhulumile shem. Ngicela nimva kahle. Uvila ngithi uvile. Sicedza khona lapho. Siyabonga guys. Ciao.